Сатып алсаң болмок дейт. Достор, ал сатып алганга болбойт ал. Мен өзүм YouTube'га чыгарганга болбойт. Блокировка берип атат, достор. Мен өзүм көрсөм болот, бирок YouTube'га чыгарганга болбойт да аны. Ошентип жактар эмес турат. Көзгө чаап калдым, эмне болуп калды? Мына табло. Башталды, жаңы башталды, экинчи бөлүк. Базар жок. Кеткем, эми делайын ушунда. Жакшылап. Мону катып отур белки. Жакшылап жарып, бисмилла. Кана бисмилла. Бисмилла. Опа! Кетти. Өмүргө тур жоколчу көрбөсөң, э? Счет 1-0 эле. Эч нерсе жазалай койду. Бирок 1-1. 1-1 экен. Акыркы Упайдын артыкчылыгы менен Акжол алды. Ал жок, сулбайт ал. Bir minut 6 sekund var hazır. Bal bergen jok, bal berbeyt. Bal berbeyt bирок parterge koyuştu. Durasın. Albayt eşteke. Çok. Eşteke kaldı. Yinin stойка. Eşteke kılal be koydu. Abesin. 50 sekund, 45 sekund var. Boşa! 30 sekund vaqt qoldi. Yapmayın. 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, Давай. Pazar жоқ uning. Ақжол чемпион uning. Pazar жоқ. Короче, erkeksin Ақжол. Erkeksin. Короче-че,
Кыргыздарданчы күрөш жагынан эркекче кечирилип болгон адам. Башка жагынан билбейм бирок күрөш жагынан эркекче. Молодец сенин эркеги. Лучшие аздар жок достор. Эртеңинин Карпинкада жүргөндөр белгилечи бирден шабып алып турайын. Аздар жок молодец. Красавчик. Базар жок Жестко. Месса. Ёп, тогда лучше. Друзья, команда «Акшон». Так или иначе, вы люди, которые подарили сегодня нам этот праздник. И в первую очередь, поскольку все еще друзья, давайте будем все на местах. Давайте эти аплодисменты дадим Роману Власову. Красавчик. Эти спортсмены дали сегодня нам праздник, который все мы заслуживаем. И спасибо